Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigado pari bata bani panorang sugot nerion. Pasada hita hurta martonggo manghita. Ham Tuhan na bata Bapa nami na marhabang sa negeri atas. Puji-pujian apa terima kasih ma isombah kon uhur nami hubamu. Bani ganup liar layakmu. Sonai agi bakal nipak kahulongimu huban nami. Buhan nami bani panorang sugoton. Mandaihon hinamatin ni selayak-layakmu. Buhay nami puho, ibagas na oras-oras, inpe haganupan, hidup di hurmudo. Ranay marhiti hatamu, paso-paso hama nami. Asi ibagas sa ganjang nirion, bani ganupan lahwan nami. Makorhon hamuliaon bani kuranmu. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijabe na siya marian bani panorang sugot nerion. Nabuhi sisihan nami marhitayon ni channel yun. Ligapan si gano pari bata sa darion Selasa tanggal 4 April tahun 2023 ay tersurat bani buku Markus bin 22 ayat 33 na makatahon sonon. Anjaha makkaholongisi humbani gokni ade-ade, humbani gokni hur apa humbani gokni gogo. Anjaha makkaholongi hasoman doskon diri, bagalan doai humbani ganup galangan sidutungon, age galangan naleganpe. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, bani minggu parpudi panaronon di Tuhan Yesus. Ibu bayi hita, kubani sada pangarusion bahasa ibagas minggu-minggu on sonaha robagal ni masa sitong ni sitaronon nadong madohor laho mandorap Tuhan Yesus. Na ija lang namin taluk iya manjalo haganupan si taronon ay, tapi bahen tubus ni dusat tado ay ma asiroh iya kudunya on. Pangarusyon mababainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Nalangboy ididah, langboy itakap, janah lang ihapor sayay, halak parise bani panorang ijia. Ay maase terus dusidea mangonggopi Tuhan Yesus marhiteo ni syukur-sukun. Terlebih ma pasal makkaholongi na bata. Na ijado uhum natang si baggalan, marimbang uhum ni si Musa. Nasalukahon iajarhon halak parise, ubani halak na mabuhay. Marhitehon ni balos ni Tuhan Yesus. Ipatakas do hubani halak parise bani panorang ijia, sonay age hubata haganupan. Bahasa maningon do hapeni hakolonganta Tuhan na bata, kumbani gokni ati-atita, kumbani gokni uhurta, apa kumbani gokni gogota. Artini ay makaholongin na bata, lang pitah mambere sebagian parguluhanta. Makaholongin ay bata, lang mambere sebagian humbani artata. Makaholongin ay bata, lang mambere sebagian humbani uhurta. Makaholongin ay bata, lang mambere sebagian humbani gugota. Tapi haganup do iberehkon hita, haganup do igalangkon hita, ubani na bata, tandani holong ni uhurta, ubani na bata. Atap boy subuton ta, anggo holong do uhurta, tongon-tongon holong uhurta, ubani na bata. Yondos kon hita do, igalangkon hita do, iberehkon hita do, guluta on, haganupan, ubani na bata. Lang pitah panorangta, lang pitah guguhta, lang pitah na adong bata, tapi gulutaon ma nagabe galangan na manggulo, tanda ni holong ni urta, ubani nay bata. Artini ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus.
makaholongi na bata ay mangusihi aha na dop ihorjahon ibahin Tuhan Yesus dopak kita. Tuhan Yesus pe pataridahan ni holong ni hubani bapani ipataridah kondo marhiti pambalosyon ni tetap do iya si pambalosi das hubani namate bani hayu tarsilang. Jana pambalosyon ni na Tuhan Yesus hubani na bata lang pitah tanda holong ni hubani bapani lang pitah tanda pambalosyon ni hubani parentah ni bapani, tapi pagkaholongin ni Tuhan Yesus ipataridah dohuma marhite parmateni bani hayu parsilang ay tanda ni na ihaolongi dirini doskon salinari na makaholongi hasoman ni doskon dirini. Artini ay bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ondo titah natang si bagalan ay anggo ihaulongi hita Tuhan na bata umbanigok ni ate-ate ita, umbanigok ni ukurta, apa umbanigok ni gogota, totu sonay mahumanihita makahulongi hasomanta doskon dirita. Artini bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Tanda ni holong ni uhurta hubani ne bata. Taridah do kumani. Bagal ni holong ni uhurta. Dopak hasomanta jolma. Jana masih maningon ipataridah kita ay. Masih maningon ihorjaon hita ay. Naparlobe. Halani doma ipausi Tuhan Yesus sonay hubata. Jana napaduahon ay halani Tuhan Yesus manobut beduh do ay bagalan marhitehon galangan situtungon age galangan nalikan pe. Arti ini ay porini PHP ni bagal jana bahat ibig yondos kon hita galangan ta hubani na bata bagalan ope sa sitong ni nilay ni pagkahulongita hubani na bata, pagkahulongita hubani hasomanta, marimbang galangan ahape, jana sadia bagal pe galangan nabuy, ipaundos kita hubani Tuhan na bata. Alani ay, bani minggu-minggu panaronon ni Tuhan Yesus, maningon do hapeni, lambin marbagal, holong ni uhurta, hubani na bata. Holong ni hurta dopak Tuhan Yesus jana maningon do homa lambin marbagal homa holong ni uhurta hubani hasomanta marhitehon ni nambin sarihita dopak situasi atape dopak keadaan ni na idopak kon atape na ihap kon ni hasomanta jolma anggo si urupon Yurupi hitama ay, anggo si apohon, yapoy hitama, jana haganupan ay, ihorjahon hita, buah ni, holong ni uhurta, na makaholongi hasomanta, doskon, songon, dirita. Amen, martongko makita. Ajari ham hanami tongtong bapa, asi ibagas gulong nami sa ganjang niaryon. Lambin mangahap kanami tongon. Bagal ni pagkop-kopon mu huban nami. Ase pagkop-kopon muin, bagal ni idop ni hurmuin. Nagabi onjolan ban nami tongon bapa. Magkahulongi ham humbanigok ni ate-ate nami. Humbanigok ni hur nami. Apa humbani gok ni gogo nami. Jana ataridahan ni holong nami hubamu bapa. Sonay mahumahan nami, makahulongi hasoman nami, doskon diri nami sandiri. Halani, lang pitahan nami ihawlongi ham, tapi hasoman nami cholma pe ihawlongi ham do. Asisongon ham na makahulongi hanami, sonay matongon ham Tuhan. Ibagas diri nami, marhorja, asi tarbayin hanami tongon bapa,
makaholongi hasoman nami, doskon diri nami sandiri. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amen. Oras bataganupan Bapa nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, anduar matongon, bani ganupan perjuangan ni perguluhanta, bani ganup lahwanta sadarion, lambin marbagkal matongon, holongta, dopak Tuhan na bata, jana sonay do huma agi holongta, dopak hasomanta jolma, ando karma.